maye mina ngiyala erubhini angibuyeli mina maye mina ngiyala erubhini angibuyeli maye mina ngiyala erubhini angibuyeli maye mina ngiyala ngiyangibuza nginitshela indaba emarubhini ngiyangibuza nginitshela indaba emarubhini ngiyangibuza nginitshela indaba emarubhini ngiyangibuza nginitshela indaba emarubhini ngake ngabuyela erubhini ngathola umkhuba. Isicitho sona unaso kodwana bakakuloyi uziloyile wena lotshani biza lami ngilungile mabhena. Namhlanje sifuna sikhulume ngezinto esizenzako empilweni ezisibangela ukuthi sigcine sesilimala kodwana sicabanga ukuthi siloyiwe kanti kube thina siziloye thina. Uyakhumbula ukuthi ngaphasi kwesintu sinemithetho nemithetshwana. Imithetho efana nokuthi umuntu akadli ajamile, umuntu akahlali emnyango, umuntu akakhambi nge-reverse njalo njalo. Imithetho leyo esikhathini esiningi abantu abadala bombonakulu nofana abantu abakhulu bebangayihlathulula ukuthi kuba yini into nje ingenziwa. Bemamane batsho bathi into nje ayenziwa. Kuyazila kodwa abangatsho ukuthi kuba yini kungenziwa. Namhlanje sike unechudu ubusisekile ngombana kancane ngizokutshela ukuthi ezinye zezinto kuba yini ukuthi zingenziwa. Okuningi uzokuthola encwadi nami. Now the reason why esikhathini esiningi ugula nawuqeda ugula ukhambe uye kumelaphi wendabuko akulaphe bese uphole bese nakudlula inyanga bese igulo lela libuye ukuthi hayi ukuthi inyanga leya akhange ikhiphe into lekade ikuphethe kodwana uyikhiphile bese wena wayibuyisela. Njani? Ngokweqa imithetho yesintu. Ukhumbule ukuthi isintu abalaphi bendabuko kufanele ukuthi yonke into nabayenzako soke silandela sona ngoba kulihlelo lokuphila labantu. Manje ke nasingalandelwa izinto eziningi nazenzakalako phezwethu kuba izinto zangamabomu. Bese uyazibuza ukuthi mara abezimu bami bathini kuba yini bangakhulumi vane bakuphi navane ngigula kangaka ngilimala kangaka. Abezimu abayingeni into yangamabomu. Abezimu abayilwi ipi ebengathana mhlambe wena uyi-avoidile kodwa khange uyi-avoide because of unama beliefs wakho wena awukholelwa lapho. Ukuthi awukholelwa ukuthi ubuloye abukho akutsho ukuthi abukho, and ukuthi awuyi enyangeni uyoziqinisa akutsho ukuthi nabantu abayi enyangeni bayoziqinisa. So abantu lokho abazokwenza kuzoku-affecta wena whether or not uyafuna or awufuni nofana awukholelwa lapho. Manje ke uthola ukuthi wagula waba nomkhokha, waba nesiqitho, waba nomkhokha. Umkhokha loya uthole ngokuthi wahlala endleleni. Uyazi umuntu akahlali endleleni, umuntu akadleli endleleni kodwa yinto esele iyenziwa amalanga la. Nofana ukhambile wena waye emzini, ufika emzini wajama emnyango. Emnyango akujanywa ngombana emnyango kulayo ke into ikhithika khona. Imimoya yonke ekhona amathunzi amnyama akhithika lapho. Emzini nangikhamba ngiyokubethela umuzi mina ngiubethela ngendlela yokuthi abantu abazongena ngendlini kufanele ukuthi bakhithize izinto ezithize emnyango before bangene. Not unless whatever lebayiphetheko vele they were intentionally bringing it into the house or into the home. So wena ngabe wakhamba wayoziqinisa because of a job interview or whatever le owayenza. Mhlambe umuntu okhamba ebusuku manje avoid ukuthi bangakubambi ikunzi. Zikhona izinto ezinjalo ukuzibethela ukuthi ungabanjwa ikunzi. Ziningi izinto ezikhona ephasini apha nedwa ukuthi asicoci ngazo ngaleyo ndlela leyo. Bese wena wakhamba umuntu loyo wakhamba wayoziqinisa nakafikako ekheni wafika wayikhithiza into leyo bese wangena ngendlini wahlala wasela amanzi waphuma. Wena wafika wahlala lapho phasi emnyango nofana wajama emnyango. Into leyo iba mkhokha ingena ngaphakathi wakho. Manje ngoba nakusiyo yakho
wena nayingena ngaphakathi kwakho it becomes negative, iyakubulala, iyakulimaza ngoba nakusiyo yakho, akhange nabayibethelako bayibethele ngegama lakho, yinto yomunye umuntu lo yena iyamsebenzela kuhle kodwa wena kuwe angeke kusebenzele kumbi ngoba yona ibethelwe ngegama laka Lungile ukuthi wonke umuntu ongasingulungile nakabona umuntu loyo nakabona ulungile angakhona ukuthi ambambe ikunzi, angakhona ukuthi amhlukumeze. Maye wena ngoba usungulungile naselingena ngaphakathi kwakho iyenza lento esiyithume ukuthi iyenze. Mina njengenyanga nofana njengomelaphi wendabuko bese nayifika ngaphakathi kwakho ikuthola la usibaga khona. Nangabe mhlambe unemiraro yesinya nofana yembeleko uyabogaboga ikubetha khulu lapho. Nangabe mhlambe unemiraro yendlebe, indleba ziba buhlungu, mhlambe une-infection or whatever, ifika igandrelela lapho. Konke la ngathi usibaga khona ifika ihlala lapho iyakulimaza. Bese ke una ukhamba ugodi yenyangeni bakulaphe bakutshela bathi wenqa wena, vana ubona bathi wenqile. Ubenomkhokha izinto ezifana lezo, wenqiswe ekhaya, inayiphuma ke endawoleni unfortunately iphuma njalo. Izokuphuma ekutheni umuntu ukubethile but akakubethi umuntu loyo naye bekenza into ayenza kwayikhithiza kwenu wena wayokuhlala emnyango. Kungakho kuthiwa emnyango akuhlalwa, emnyango akujanywa. Bese wena wayithola, okay ngiyakulapha uyapholaye. God kuba nenye into eyenzekako lapha emnyango because emnyango vele yindawo eactive. Umnyango namasango negate ku very active, yonke into ikhithikela lapho, yonke into ihlala lapho. Ungakho kunomunye umthetho othi na ungena ngendlini awuvuli uhlole bese ukhamba uthi bengifuna uzibandana kose ungene bese godu ubuye uphume ngoba emnyango it's a very active place ongayithola ekhaya negate. Yonke into ikhithika lapho, kunezinto ezingangeniko zijama lapho kwadlozi nabezimu abangeni kweminye imizi bajama kuphi eyegeni, bajama kuphi emnyango bese wena ungene uwedwa. Does it make sense? Okay, sirakela phambili. Bese ke wena ukhambeke ubuyele kodwa yokuhlala emnyango. Sho sopholi uhlala emnyango nofana ujama emnyango kungena elinye ithunzi, akusesengilela lo muntu ozibethele ukuthi bangambambi ikunzi. Ungene omunye umkhokha, umuntu ukhambile wayozibethela ukuthi abantu abadlala amadayisi ufuna ukuwina every day. Nasi inhlahla lezo sisenza ngenhlahla ezi very negative because kosuwine it's gambling. So umuntu akhambe ayozicinisa ukuthi akusiqinisa actually ayozithiya ukuthi awine emadayisini. So na ayifika ikhithize kwenu or whatever bese ke nawe god iyangena kuwe ugule north bese uthi inyanga zilapha for a short period of time. No, wena uziloyile. Manje banengi abantu abanencitho, banengi abantu abachobalala nenilwana batsho ini. Why? It's because of baziloyile. Unesilwana namhlanje hayi ngombana sifakwe ngomunye umuntu. No, that's not the case. No, unesilwana namhlanje kungombana wena na ukhamba nge-reverse and bakutshela bathi umuntu akakhambi nge-reverse. Unesilwana namhlanje ngombana wena nanomu reverse nanongena emzini ngekoloyi uyangena uphuma nge-reverse. Umuntu akakhambi njalo. Why? Because inlwana abotokoloji abomantindana abopiano ngokuhlukahlwana kwakhona zikhamba nge-reverse. Yabo ngenye into zinengi izinto ezenzakala ku spiritual world ongazaziko wena ezaziwa belaphi bendabuko. Kungakho kwaba nemithetho nemithetshwana esiyenzako ngaphasi kwesintu ukuthi abantu bayilandele. Na ungayilandeli you become a target, you become at risk ukuthi uthindwe zindwezo bese uyalimala. So whether you believe in these things or you don't believe, it does not matter. Zizok affect anyways. So before ngaphambi kokuthi wena udecide ukuthi uloywa ngubani, sibuze ukuthi impilo yakho iphila njani. Umuntu, you have melanin. And when I say melanin, I'm not just talking about the skin color. Melanin isemehlweni akho, isenhluthwini zakho, esikhumbeni sakho, elimini lakho, everything in you has melanin. So umumuntu wena, you're not a person, you're not people, ungumundu.
umumuntu ophila ngaphasi kwesintu, whether or not uyavuma or awuvumi, okusala unesibongo, unesinanazelo, unembongo. Kunezinto ezithize ezenziweko ngawe, and into ezona zenziwa wakhange kufunwe i-permission yakho, whether by your ancestors, your spiritual guides, or anything there that can exist epilweni lesiphila kiyo. Ngombana zinengi izinto ezikhona that we have no idea ukuthi ziya-exist. We think sisodwa, we think we are alone. That's why you masturbate before you sleep, because you think we one, see one. There are things there, but you cannot see them. And unfortunately, angeke mina ngikuprovela, ngeke ngikhona ukuchuta isithombe bese ngiyakukhombisa ngithi nasi into le. Kodwa impilo yakho nasiyijamile, awukhona ukuthola abantu, awukhona ukusebenza, awukhona uba nabangani wena uyadineka. Nje ayikho into ekhamba kuhle empilweni yakho. And you are trying ukuthi to better yourself. You are trying ukuthi wenza ama-short courses. You are applying enkolweni, you get rejected, into ezinjalo. And not because of qualifying, like, nazi into zakho zikhona. So why when uhlaga? Why mele uhlaga ngathi awunadlozi? And why every time mele uberegele inyanga? At some point mele istop into yokuthi enyangeni uphile kuhle. Why wena mele ukhambe inyanga every time? It's because ukholwa ubuloyi nasebenzeka kuwe, kodwa na ukholwa lokha nabukhona around you. So if nangabe ukholelwa ekutheni kufanele ukuthi uye enyangeni, uye kumelaphi wendabuko, isangoma, igedla, whatever, isanjoin, izayoni, ukuphi, then kunehlelo kose ukuthi uphile ngalo. Imithetho le ikhona. Ayisikhona ngombana abantu abebabhorekile. Umuntu akadli ajamile. Umuntu akadleli embedeni, akadli lala khona. Kunenge engingakubala, kodwa nangithilo ngathi zikhona incwadi engiyitlolawo ezathi nayiphumako uzithole zonke indabezi. Bese ngidlulisa lokho ukuthi uyagula namhlanje, singenzeka ukuthi uyagula, kungenzeka ukuthi bathu nesiqitho, unomkhokha, uvuka udiniwe, ulala udiniwe, ayikho into ekujabulisako empilweni, nothing interests you. Mara kwa wena wazi ukuthi why. It's because of i-lifestyle yakho, kungendlela ophila ngayo. Ngohoboyi in August asenze izinto eziningi, kodwa nabantu bebenza izinto. NgoSeptember ngunyaka omutsha, kuthoma konyaka. Unyaka uthomi ngoJanuwari, uthoma ngoSeptember nakuhluma intshalo, nakuvuka izinto. Kuthoma konyaka, but wena zakhe izinto zithoma ngoJanuwari. Phakathi konyaka iperegitshi seyibola. Ikhabitshi ngeyebusika. Izinto intshalo sizidlile besaphela, seziyabola, wona ngikhani uthi uthoma izinto zakho. Uphikisana nemvelo. Manje ke uzokulapheka njani? Thina sazi ukuthi ebusika nomuntu akachata keni, kodwa nemitshato siyayibona iyenzeka. Izinto ziyachwama ebusika. Okufa kuyafa ukuthi kubelethwe izinto ezitsha. There's a reason why iqude lingoDecember bese ingoma yokwela isebusika. Nakho lokho asikubuza ukuthi why mara. We never ask ourselves spiritually, because kuthiwa hey ungakhulumi ngequde, hey ungakhulumi ngengoma. But have you ever asked yourself ukuthi why laba bathomba ehlobo, why laba bawela ebusika? Is it only physically, or there's spiritual reasons for that? Ngikho-ke lokho kufanele ukuthi sizibuze khona sibabantu abaphila isintu, ukuthi ihlelo lakho lokuphila kufanele ukuthi likhambisane nemvelo, ngoba isintu sisake sihlaziya imvelo. Isintu silandela imithetho yemvelo, the laws of nature. Isintu silandela ama-laws of nature. Silandela ama-laws of nature. So nangabe wona uphikisana nemithetho yemvelo, okuthi ukuthi awuphili isintu, asazi le yini oyiphilayo, nofana buKristu, nofana sikhuwa, angazi. Kodwa nasiyilapho manje ke vele kufanele ukuthi kube nezinto ongazitholiyo ukuthi kuba yini zenzeka empilweni yakho. Kufanele ukuthi kube nezinto ongazwisisiko nazenzekako ukuthi kanti kuhle kwenzekani. Why?
ngombana awuphili isintu, awulandeli imithetho yesintu. Ilanga naliphumako ekuseni, isintu sithi woke umuntu uyavuka, kodwana wena uvuka ngo-11 uvuka ngo-11. Ayikho into ozoyithoma ngo-12 o'clock e-fruitful, ayikho into ozoyenza ibe successful ozoyithoma ngo-12 o'clock, ngombana isintu sithi uvuka nakuphuma ilanga. Ilanga naliphumako yoke into emvelo iyaphaphama, yoke into emvelo iyaphaphama. Ilanga nalitjhingako izinto ziyalala, zemvelo ziyalala. Ezinye nje ze-spirituality kufanele ukuthi zisebenze ngombana they feed from ubumnyama, and yoke into that feeds from ubumnyama ukuyiqaphele ayibi yihle, ayibi nomkhanyo, ngombana it feeds from the darkness. So wena ufuna ukukhamba ebumnyameni nofana la kukhanya khona na, mbuze kufanele uzibuze wona begodu uziphendule, bese uzicala ukuthi uvuka sikhathi bani, ulala sikhathi bani, upheka nini, ngombana isinto sithi ilanga latjhinga, impota zisahlala eziko, imbiza ayisahlala eziko. Into efanele ukuthi beseziko kuba nomlilo besa sihlala eziko siqoqa inolwana, sithiya inolwana, kodwana akubi nembiza echamaraho eziko batsho kuphekiwe. Manje wena nangabe upheka ngo-8 nakho lokho kuphikisa isintu, kuphikisa imvelo, bese ukudla lokho nayokudla kuzokulapha nofana kuzokugulisa nawe. Manje izinto ezifana nalezo mntwana ekhaya bese angifuna ukuyidosa khulu, kodwana bengithi ngilethe. Nizangitshela-ke nangabe nifuna i-part 2, ngizokubukela ama-comments wenu. Angekhe ngenze njengemhlweni ukuthi ngiphendula ama-comments one by one, kodwana ngizowanotha by liking them. Bese nangabe maningi khulu and afuna ihlathululo enzinzileko, ngizokubuya ne-part 2 ye-video le. Ukhumbule, mina ngithi uyagula, unesiqitho, nomkhokha, kodwana awukaluya mumuntu. Kubhisi ukuloya umuntu, kose ubethabe abezima abayi-4 groups of ancestors ubahlule before ufike emntwini loyo. Akusinto enziwa ngubani nobani, akusilula ukuloya umuntu, awukaloywa, uziloye wena, uthatha intambo wazikhunga. Manje-ke injalo. Ngiyathokoza, ngiba ukuthi ungakhohlwa-ke ukusubscribe na ubukela ku-YouTube, nofana usifollow wena ngabe ku-Facebook and Instagram, and like this video, share it with your friends. Siyathokoza. And nawubona ama-ads, ama-advertisement, ngibawa ukuthi ungawaskiphi, asisiza khulu ekutheni i-channel le ikhule indlondlobale. Bengibawa ukuthi mntwana ekhaya wenze njalo, uyithumele nabangani bakho, wabelane nabo abangane nomndeni. Ngudorhodere Lungile Mabhena okhulumako, le yikesi yakwantu begodu siyathokoza.